Жақсы. Бұл қанша болды? Алдыңыз ба? 40 мыңға алып тұр мына. Алынған ба? Бұйырсын 40 мыңға алдым деп кетіп отады. Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Жана алыстан, жакындан көрүп жаткан мекендештер. Бүгүн бир саатта чыгып калат. Бүгүн 22 сентябрь 2024 жыл Сокулук мал базарына келдик. Туғандар, видеого лайк басып, каналга катталып көрүңүздөр. Азыр жаш музоолордон баштап чоңдоруна чейин бааларын сурап бере беребиз. Байке, ассаламу алейкум. Бааларын айтып коюңчу. 43'ten. Bu kadar eкен, he? Oh. 43'ten suraptır buna. Sokuluk mal bazar. Mal arzandadı? He, mal arzandadı deydi baykem hazır. 43'ten. Sizdeki çek kişiler aktarı? 38'ten. Bu kadar eкен, he? Bu kadar. 38. Don Kabar degen kanal. Номерді жас қой, номерді. Ha? O? Номерді айтыңыз санда? 700. No Angus bu? Аңғұстар бар. Anguslar var ki 0700 05 05 20 02. 20 02 Аңғұстар бар. Anguslar var eken tuğanda mına Бұлар аз. çatışkan 38 ming'e soda boldu Тарпақтар. kança oldu Кругой 35'ten beri 35'ten ne kuruk mına 35'ten rahmat mına oçu mu jakşı torpak kimdiki bol ya inim seninki mi ha sizdeki mi bağlan aytıp koy sizdikin 38 ming somdan ha 38 ming kança bukan ha 58 ming yaşırak torpaklar kança bayke 20 sürü otan. 20 urgaçı mı urgaçı 20 ming bu kança gündük kança gündük 25 bir ay oldu. bir ay bolup kaldı ha süt menen bagış керек eкен ha Жақсы. Бұл қанша болды? Алдыңыз ба? 40 мыңға алып тұр мына. Алынған ба? Бұйырсын 40 мыңға алдым деп кетіп отады. Так, қайсыны тарталды дағы? Туғандар, мынаны тартайын. 35 мына. Bir айлық бар ба? Туған? 16 күн. 16 күн екен. Бұқа екен бұл. 35 мың мына. Қап-қара. Сіздікі байке, ассаламалейкум. Қанша? Бағасын айтып қойыңыз? 26. Urgaçı 26 ming. Yaxşı. Sizdeki bayke bağısı? 38 mingden. Soda oldu? Kança çıktı bir? 36 37. Aha, rahmat. Baykem 36 dep kayra 36 37'den bolup soda. Kançadan? 35 he? Kiçinekey. Torpoklar, urgaçlar he? Erkeki de var. 35 mingden oldu. Bul 33 ming. Soda oldu? Kançaga çeyin çıktı? Kançaga çeyin çıktı? 29 ming'e çeyin çıktı. Az bayk. 29 ming'e çeyin çıktı. Bular erkek mi? Bukalar. Ekoten. Kançadan bağısı? Aldım bunu. Ha, aldın mı? He, algan bağını aytıkınçı tuğam. 37'den. Bana 37 ming'den alıptır bayken. Buyursun he? Kança aylıklar eken bular hem? 4-5 ay. 37 ming'den alıptır. Makul. Buna tuğanlar. Moğulға torpak satıldı. Yana gördüğünüzde. Жақсы uzun. Ana 2000 paydasına 42 de atады. 40 aldı. 2000 paydasına berem deydi ecem. Mart ekes. Son ece. Buna. Mal bazarda şunday da. 40 aldı 42'ye satan da var. Paydasını berse beri öyle. Tak çoğurak. Mo baykemdi yaxşı eken. Tuğan, assalamu aleykum. Баланы айтып қойыңшы. 50 ming'den. Bukalar eken he? 50 ming'den mi eken? Ya pazar bugün çata suma saşa olur. Nege? Kımbat mı he? Çata bu pazar. Kımbat deyip. 40'tan 45'ten. Tuğanlar 40'tan 45'ten deyip bundaki. Buna kunacınlar kancadan? Bas 45 he? 45. Oh adam. Bazıp olmayı. Bazıp. Oh. Mına. Tuğan bayke kançadan? 45'ten. Çoğunraklar eken. 45'ten eken. Ha, rahmat. Bazar ne güzel edin. Bazı değil. Көп болғанға биыл кіште қымбат. Kançadan bol adı? 45'ten сұрады. 45'ten. Bukalar mı? Bukalar 45'ten sürüp atıp mına. Tuğanlar bazısı невозможно. Türkbey bazısı eken.
Мындай эле. Так. Biz de el katar getiriyoruz yani. Kança eken? Bağısı? 60. Simental mı? 60 bin değil. 60 bin değil. Tuğanda. Kançadan? 26 binden. Urgaçları? 26 binden. Bayke kançadan? 45'te. 45'ten. 45'ten. Erkekler. Noğul var 35 bin son. Bu 35 bin ya? Ha, bu akçı. Noğul kaşka var 26 bin. Bu kaçka 26 bin. Narkıları? Noğul 15 bin son. Bu 15 bin kişinece. Noğul 15 bin. Arka kaçkaç? 27 bin. Kaçka? 27 bin he? Bunlar kança aylıklar bayke? Bunlar 20 gün 10 gün arganda. 20 gün 10 gün arganday değil. Makul. Yok ansan gider. Tuğanlar çoğuraklardan tartalı bayke. Dost bağısını aytıp koy. 50 bin. Bu yaşı qanday? 6 ay. 6 ay. Bununuz şu? Kanca ay. Bağısı? Taza 28. 28 bin. Buna. Ha, rahmat. Bir de kameradan koçmak Жоқ тартпайбыз. Bu kadar var ekan buna. Сұрап көрейікші. Туған, ассалаумағалейкум. Қандайсыз байке? Баланы айтасыз ба? 68'ti. 68 миңден. Бұлар қандай порода башқаша екен? Semental. Сементал. Қаяқтан алып келдіңіз? Ауликол. Мына. Жаштарычы? 6 ay 7 ay. 6 ай, 7 ай. Байлаза болады екен, ә? Сода болды ғой байке? Var. Қаншаға дейін шықты бір сыр болмаса көрушілерге айтып. 68'den бері. 68'ден, ә? Бербедіңіз, ә? Yok verdim. Ha, бердіңіз бе? Бұл кетті ошонда? Yok onu git. Ha. Satılattı. Бұлар дағы бар ма сізде байке? Var. Көп екен, ә? Номеріңізді Ой, кімден алабыз? Загонда бар, Загонда. Загонда. Аз өтөбүз анда. Номеріңізді айтасыз ба? Ким айтат? Көрүүчүлөргө. Үйдөн да сатасыз онлайн. Жакшы ушундай бука издегендер бар да? Ким айтат байке? Макул, азыр келейин анда. Номеріңизди карап туруңуз. Зато мындай күндөрдө эле сатып коесуз. Заказ аласыз. Тек загондун ичинде дейт, азыр көргүлүчү. Азыркы байкем. Мош шүүстү көрдүңүздөрбү? Таза. Ассаламу алейкум, туган. Канча баасы? 70. Канча айлык? Жаш? 1 жаш. Порода кандай? Швиц, э? 70 миң сурап атасыз. Ана, мындай жылдыр көрсөтөйүнчү көрүүчүлөргө. 70 миң дейт. Өзүңүздүкү? Үйдөн келди. Номериңизди айтасызбы? Ушундай. Айтпайсың, макул. Туган, сеники бияк? Кандай? Кандайсың? Жакшы. Тиги бирок чогуу? Жал бияктыкы. Жоқ. Биян тарта бер. Биян тарта берейин, мына. Тугандар. Мына көрдүңүздөрбү? Ак баш. Мондай кызыл болгон. Кара ангустар да бар окшойт, э? Көп, үйдө да көп. Үйдө да Кече көп. да алып чыктым го, саттым оны. Саттың, а? 51ден саттың кече? Жаңы, Номер чалып атчабы? чабады. Анда да бир сыйра айт номерин кызыккандарга. Баягы алыста жүргөн бир тугандар. 502 менен 0502. 03 20 20. Мына уктуңуздар 03 20 20. Тетиги да сагарайбы? Түшүлөбү? О, загоннычы. Биякчы. Бияк башка экен, э? Булар 70тен де болот. Меники 50ден де болот. 50ден, э? Мындан түшүп бересиңби? Түшүп беребиз, кургой алса. Кругой алса түшүп бересиң. Уйларың да бар, а? Уйлар бар үйдө. Уйлар да бар дейт тугандар, мына. Макул. Нол 65 миңден кетиптир. Оптом кетти да ошондо, э? 65 миңден кетиптир тугандар. Булар жаштары 1 жашка келе элек окшойт, э? 5 ay 6 ay. 5-6 айлык. Мына. Макул, рахмат. Сокулук мал базары. Байке номериңизди айтсаңыз болмокта. Мына жакта дагы бар экен ак баштар. Азыр тет жакта дагы бар экен. Бир тугандар сурады эле, мына көргөзүп бере беребиз азыр. Кана. Туган, мындай болуп турасызбы? Могу букалар кимдики? Уйлар. Букалар экен, э? Ээси барбы? Сиздики байке? Маалымат бересизби? Аз барайын, э? Не дейт? Тартпайлабай дейби? Мына тугандар, бул жерде дагы букалар бар экен, кунажын бар экен мынакей. Четтен келген, чет элден келген экен. Бул жерде баасы 70. Э? 70 миң сомдон сурап атат экен. Содасы бар. Номериңизди айтып бериңиз байке. Үнүңүздөн эч ким тааныбайт. Айтып бериңиз. 0700 0700 758 758 777. 777. Дагы заказ берсе алып келе бересизби? Башка вактарда деле чала берсин. Башка вактарда чалса болот. Анан заказ берсе деле болот. WhatsApp'tan жиберип, мисалы. Болду тугандар, мына. 70 миңден сурап атат. Содасы бар. Сокулук мал базарында.
Tuğanlar buna girdik içine. İçine girip bir sıra aralap sizlerge jakın görgөz berечи. Uş. Monday Gerefort'ta da var eken, Aulikol var eken ha? Siz aytыңыз. Semental var eken. Siz Angus var eken. Tuğanlar no kança aylık eken ha? Jaş eken. Urgaç eken ha bu? Urgaç eken. Tuğanlar şunu 70 ha? 80. Bu 80 mi? Общий kruг 70'ten de. Kruг 70'ten ha buna. Semental var eken içinde. Çoğun kichine. Mına tuğanlar görüp atasızlar da. Mындай Aulikollar var eken. Mına tuğanlar. Көрүңүздөр, жанакы номерлерге байланышып, баалашып алсаңыздар болот. Сураган бир туугандар көп эле да негизичи. Бул жакта да бар экен. Бул жакта да бар экен, булар жашырактар экен. Байке, кимге карайт экен бул? Меники. Сиздики, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Булардын жаштары кандай? Жаштар 6 ай, 7 ай. 6 ай, 7 ай. Булар дагы четтен келген, э? Четтен келген. Бааларычы? Балар 60 миңден болса. 60 миңден сурап атасыз, э? Круг бу же мындай бирден? Круг болса арзан турумда. Круг болсо арзандатып берет экен байке мына. Номериңизди айтыңыз анда. 706 0706 71 71 76 76 80. 80 ушул номерлерге байланышып Aulikol, Angus, дагы эмне, Semental, ушулар баары бар экен туугандар мына. Рахмат. Мына мукалар, уйлар, кунажындары да бар экен булар. Мына достор, ушундай болду. Бүгүн көп экен. Оякта да бар экен. Мына закон. Полный. Мына алыста жүргөн бир туугандар көрүп номерлерге байланышып алсаңыздар болот. Өтүп кетели эми? Ну, кимдики экен алар? Швайген кошуйчу. Ушулардыкы. Так. Чоң уйлар жака өзүнчө өтөбүз. Достор, эми өзүбүздүн жергиликтүү кунажын торпокторду тартып көргөзүп беребиз. Бир туугандар сураган. Байке, ассаламу алейкум. Баасы канчадан кунажындардын? 60 миң. Булузучу? 60, э? 60 миң. Бир эки жаш барбы же жокпу? 1,5 жаш, э? Рахмат байке. 60 миң дейт. 1,5 жаш. Бул жерде дагы бир таргыл. Ассаламу алейкум байке. Кандайсыз? Букабы бул? Канча букаңыз? 51. 51 бе? 51 миң, э? 1000 сомун жол керек кыласыз. 50 миң жеңем апарасыз. Жакшы. Мына кунажынчы? 65 миң. Жашы? Ha? Ja, özünüzü tartmayın. Yaşı qanday? Кунажын да? Кунажын. Эми 2 жашпы? 1 жаш. 1 жаш. Özünü tartıp alsan da özünü. Ja, макул байке. Сода болдубу? Канчага чейин болду бир? Жок, сиз сурап атасыз 65. Болот абы? Bu канча мо бука? 51 болуп атат. 51 болуп атат. Сиз болгон баасын айткан турбайсызбы? Мына 51 миң болуптур да. Бербептир байке. Жакшы. Так, туугандар. Биз бул жерден ноларды. Байке, ассаламу алейкум. Бааларын айтып коюңуз. 60 таны. Мына 60 миң сомдон. Букалар экен бары? Я, букалар 60 миңден. Тодан түшкөн го, бул 55 кичинераак экен. Бирок эттүү экен, сemiz. Ат корумга койсо болот, буларды. Күнгө чагылышкандай көрөт, биягына өттүк. Сода болдубу эми байке? Канчадан болду? Сыр болбосо айтыңчы. 58'den, he? Бербедиңизби? 58 миңден бербепти. Рахмат. Аякта бүдүн жанында жашырактар. Байке, ассаламу алейкум. Бааларын айтып коесузбу бизге, көрүүчүлөргө? 40 миңден. Букаларбы? 40 миң сомдон букалар. Рахмат. 40 миң сомдон. 25 миң сомдон сүтүн ичкен да. 25 миң, 25 литр чыккан, энези. Жок, 25 миң сомдон сүтүн ичкен. Ушундай. Монлар кимдики экен? Байке, сиздикиби? Кандайсыз байке? 65 миңден сурап атат байке мына. Мыналарбы? Швистер дейт. Мыналар да сиздикиби? Бар, канча баш бар бул жерде? 20 баш бар экен. 65'ten, he? Мына 65'ten. Сода болду? 5 кетти. Канчадан кетти? Жакшы саттыңыз байке. 64,5 миңден кетипти. Мынакей, туугандар. Мына 64,5 миңден сатылыптыр. Базардын көрүнүшү эл көп, мал көп. Мал көп туугандар. Охо. Мына кунажындарды көрөлүчү, эси болсо. Точка
Esi var ekan ular. Bizga Qanchadan aka xunajimlarning? Xunajimlarning bahsi. mashina bizkimiz. Ha, bular sizniki qanchadan? Qolar bular küçüktür. Qancha buchoqda? 55 dan so'rab. 55 dan so'rayotadi ekan. Aha. Tug'an, Tug'an. Aka, qanchadan? 55? 55 deymi? Siz aldingizmi? Нет, брат. Ha, alayın deb otasizmi? Нет, он продает. 55 просит. 55 ming so'rayapti. Aka, sizniki qanchadan? 40'tan tushib beraman. 40 dan tushib beradi. Buchoq. Nozichi? Bu 45'ten. Bu 45 dan. Mana. Ko'rinish. Bozor qanday bozor? Bozor yaxshi, o'rta. Savdo yaxshi bo'lyapti-ku? Mal ko'proq. Mal ko'proq, ha? Jaylodan tushdi-da. Ma'qul bayka, rahmat. Mal ko'proq deydi. Dehqon bayka ekan. Так, do'stlar. Qach yillar o'tib ketaylik tug'andar. Qanchadan mo'g'ib aka? Ha, tortdimi buni? Nar tortdik. Nar tortdik. Hem cho'ngroq uylar qo'yda to'xtayapsiz. Qaysi savdo bo'lyapti aka? Başı ötgömü o kişi fokus. Tug'andar. 5 ga beradi. Qaysini olyapsiz aka? Aytib qo'ysiz. Qancha mingga? 90 ga. 90 ga? Ha, rahmat. Bu so'yg'ongomi? Soygon qo'ying. So'yg'onga, rahmat. 90 mingga savdo qilyapti ekan. 90 mingga berib aytadi. Yigitlar, bolalarni aytib qo'yinglarchi buqalarni? 78'den. 78 dan. Surovatasi tushish. Qanchadan bo'ldi? Japchashli bedelar to'g'ri qo'yib turgan. Berlik ba. Ha, berlik. Жаңыл ойлады. Жаңылab o'yladingiz-a? 78 dan. Siz bu yerdan terib oldingizmi? O'zingiz olib keldingiz-a? Ha, o'zingiz olib keldi. Ma'qul. Tak, tug'andar. Va bu yoqda alingan o'xshaydi, kraskalar chachilib turadi-da. Ko'raylik. Qaysi savdo bo'lyapti ekan? Aka, qaysi savdo bo'lyapti? Aytib qo'ychi. O, buqalar esi kim buqalarni? Esi. Qanchadan? 82 mingdan ekan-da. 82 mingdan. Savdo bo'lyapti, savdo. Qancha tushib berding? Hozir bilasiz. Biz yani yolumuzu 80 dan 3 baş so'rayotdi. 80 dan tug'andar 80 mingdan 3 baş so'rayotdi. Qanday olib ketadi? 80 dan berib aytadi. Mana bozor. Jilqi bozori. Hozir o'sha qaytadi. Tug'andar. Bayga 80 dan berib aytasiz buchani. Qanchadan berasiz? aytdim-ku. 82 dan, ha? Bo'ldi. Mana 82 dan beraman. Rahmat bay. 80 dan bermedi, 3 başdı, 82 dan berem dedi. Tak, xunajinlar tart degan bir tug'andar bo'lgan. Xunajinlar qayoqda yuradi? Mo xunajin kimniki ya? Qancha bas? 100. Bo'z bu. Birinchi tutda 100 ming, birinchi tut. Buncha bo'lib jatqan. Öce singlisida. Ha, singlisi. Qancha bas? 47 olsun. 47? 47 bo'lsa beraman deydi tug'an. Yaxshi, rahmat, ha? Ha, xunajinlar qayoqlarda turadi? Bu yoqda. Ha. Tak, tug'anda. Bu yoqda da xunajin turadi, ko'raylik. Qanchadan aldın? To'qol. Angus bu. Aka, assalomu alaykum. Qandaysiz? Ba'zini aytib qo'yingiz. 80 ming. Ya, 80 ming. 80 ming. Jashi qanday? Pultir turmoq bu. Parodasichi? Şiviç ming Angus bilan Shvits aralash. Deydi. 90 deysizmi? 80. 80'i. Qanchaga chiqdi savdo aka? 73. 73 ga bermedingiz, ha? Bermedim. Bermedim. 73 mingga mana. Var bu dag'i shunda uyda sotila turgan? Yo'q. Bir o'la. Agar nomeringizni aytayim degan, so'rab. Ma'qul, rahmat. Aka, men bahsini aytib qo'yingiz. 70 ming mana. Xunajin. Yaxshi xunajin 70 ming. Bozor qanday bo'ladi aka, bozor? Yaxshi şukur. Yaxshimi? Savdo yaxshimi? Mal ko'p ekan-a bunaqa. Ne kanal? Don Xabar degan kanal. 80. Sistem ne var? Uy, he? Uylarda o'zincha video qilasiz, aytib qo'yamiz bahsini. Uy 95. 95.
Мына ушул жерден дагы санап алса болот. Канчаны тууган, э? 4 тууган. Азыр саамбы жок? Саан эмес. Саан, э? Канча литр сүт берет? Азыр 3 санда. Кысыр сан сойгонго да жарайт, э? Эттүү экен мынакей. Рахмат байкес. Ушундай. Бул Россиядан келиптир байкемки, мына. Кунажын. Бирди тууган, байке. 120 сурап атат. 120 миң сом сурап атасыз. Азыр сүт чыгабы? Саамбы? Саан Канча литр сүт берет? экемчегинен сүт чыгат, экемчегинен чыкпайт. Эки эмчегинен чыгат. Ооба, туура айтасыз, байке. Эки эмчегинен сүт чыгат. Эки эмчегинен сүт чыкпайт. Бирди тууган. Баасы канча дедиңиз? 120 сурап атат. 120 миң сом сурап атат. 85ке бербедим. Жакшы. 85ке бербедим дейт. Мына, рахмат байке, содаңызды берсин. Кече пригородный мал базарда бир байкебиз чоң эле бир 70ке келип калган аксакал Пакистандан келген. 6 айда бир туйт деп айтты да. Анан туура айтыңыз, ой туура эле. Деп ошентти. Эми билбейм, мен бир Кудай билет, бир өзү билет. Элдер жазып атат. 6 айдан да туабы деп. Мыкта. Байке, баасы канча? Сойгонго? Ооба. 90 миң мына. Сойгонго 90 миң. Сода болду? Сода болду? Канча? 89. 89 миң. Бербедиңизби? 90 болуш. Болуш. Болду. Болуш 90 дейт. Туугандар, кайсы кунажынды тартып көргөзсөк? Бул жакта. Байкелер, ассаламу алейкум. Булар кимдики экен? Beni kaytarın. Аларын айтып коесузбу? 95-100'den bol ona. 95-100ден. Рахмат. Suralı adam. Сыралып атат, Сиз алып атасызбы? Канчадан берип атасыз? Айтып коңчу көрүүчүлөргө бир. 90 bin verip adam. Моға 91 миң беріп атам. Карага. 91 миң, Анан Моғларға 80, нарқа 75. 75 буга, мынакей, ушундай. Рахмат байкелер. Мына соода болуп атат экен азыр. Каяка алып кетесиз буларды? Ушакыл, Сокулка. Рахмат. Мынакей, ушундай. Колдон келишинче аракет кылып көргөзүп берип атабыз. Сиздер бизди колдоп, лайктан басып, каналга катталып туруңуздар, ар дайым. Мал базарларды тартып көргөзүп беребиз. Бuyakta ээлери көрүнбөй атат. О, кимдики экен тууган? Билбейсиз? Şu менен жыйынтыктайбыз. Но ала кимдики? Канча? 200. 200 не порода бул? Ангус? Ала ангусбу? Ала ангус. 200 миң. Серьезно 200 миңби? Да? 190га берем дейт. Макул. 200 миң дейт. Şu менен видеону аяктайбыз туугандар. Сак саламатта туруңуздар.